GONG je svojevrsni čuvar demokracije u Hrvatskoj, reflektor koji obasjava neke problematične točke. Uvjerena sam da bez GONG-a neke stvari nikad ne bi došle na dnevni red naše demokracije. Prije svega GONG užasno važni kao korektivni faktor, kao netko ko će javno upozoravati, educirati, zagovarati. GONG se u ovih 25 godina bavio zapravo ključnim alatima demokracije. GONG je nastao kao institucija koja zapravo želi osigurati temeljnu funkcioniranje temeljne institucije predstavničke demokracije, a to su izbori. Dakle, pošteni izbori. I to je dakle neka kamen temeljac zapravo funkcioniranja predstavničke liberalne demokracije. Ono što se meni čini kao važan iskorak za kojeg GONG ima ogromne zasluge, da je u izbornom zakonu iz 1999. kao zakonska norma ušla mogućnost da nevladine udruge nadziru izborni proces. Kao što znamo, od 90-ih je to bilo veliko postignuće jer sam GONG je i nastao 1997. godine nakon zagrebačkih izbora koji su bili 1996. godine u kojima je Tuđmanova stranka HDZ jasno pokazala da ne misli priznati izborne rezultate. Ti reformirani komunisti koji nam govore radom i poštenjem, koji su, znači, proglašavali HDZ za stranku opasnih namjera. Još su i 90. na kraju 90. slavili Jugoslaviju, a 91. i u Hrvatskom saboru nisu glasovali za izdvajanje Hrvatske iz Jugoslavije. Mi smo zapravo danas prihvatili puno stvari koje su nam, što je dobro, što znači da kao društvo ipak napredujemo, koje su nam bile strane kao društvu. Prije svega mislim recimo na neke stvari vezane uz građansku toleranciju, građanska i ljudska prava kojima je GONG isto tako dao ogroman doprinos. Situacija je po pitanju demokracije i ljudskih prava bila takva da smo imali zapravo vlast koja je negirala potrebu unapređenja demokratskih institucija, koja je tvrdila da je zapravo da stvari dobro funkcioniraju, da tu nema problema, koja je zapravo sve one koji su dovodili u pitanje kvalitetu demokracije i ljudskih prava zapravo proglašavala nekom vrstom nacionalnih neprijatelja, protivnika države i tako dalje. Da gotovo sa sramom prolaze ulicama jer njihove mirovine. Pravo sudjelovanja u izbornim sučeljavanjima i tako dalje. To je jedan mikroprimjer zapravo ogromnog angažmana GONG-a i situacija u kojima je GONG odrađivao posao kojeg su trebale odrađivati institucije. Tako mi Bog pomogao. Mi smo organizacija Vršnjakinje i Centar za mirovne studije GONG imaju 25 godina i cijelo ovo vrijeme smo jako puno surađivali na najrazličitijim temama. Od širokih tema koje se tiču ljudskih prava, preko suzbijanja govora mržnje i zločina iz mržnje. Pitanje demokracije institucija tih prvih godina bilo sekundarno, ali je bilo i namjerno, rekao bi, zanemarivano, odnosno namjerno je tadašnja vlast na neki način ignorirala potrebu uspostave zapravo više razine demokracije i unapređenja institucija i funkcioniranja institucija parlamentarne demokracije. Od 2000. na ovamo, dakle, kad je riješeno ovo temeljno pitanje, zapravo GONG se počinje baviti tim finim pitanjima, ali po mom sudu čak dugoročno i važnijima. Jako važna stvar je i veliki njihov doprinos što je u ustavnim izmjenama iz 2010.
u Ustav pravo na pristup informacijama ušlo, zapravo pravo na pristup informacijama je njihovim zalaganjem postalo ustavna kategorija, što je naravno jako važno iz perspektive svakog građanina, a pogotovo nas novinara koji se svakodnevno borimo za informacije koje dobivamo od tijela javne vlasti. To je proces koji dan danas nije jednostavan i prilično ga tijela javne vlasti otežavaju. GONG je izuzetno važan medijima. GONG još uvijek pomaže nama iz medija da upozorimo na specifične probleme o kojima naravno ovisi i cjelokupna demokratska slika Hrvatske. Primjerice, novi modeli cenzure, dogovorno novinarstvo. To su sve vrlo kompleksni problemi na medijskoj sceni. U ovom periodu do ulaska u Europsku uniju GONG bio zapravo jedan od ključnih aktera na koje su se oslanjali međunarodne organizacije i tijela same Europske unije u ocjeni napretka Hrvatske u tom procesu i stoga se vidi značaj samog GONG-a. Ja mislim da je nakon ulaska u Europsku uniju jako važna uloga GONG-a. Zašto? Zato što kod bivših socijalističkih država koje su u pristupnom procesu Europskoj uniji pod snažnim monitoringom, zapravo taj međunarodni pritisak monitoringa Europske komisije je jako važan demokratski korektiv. Međutim, kad država uđe u Europsku uniju, nekako svi ti korektivni mehanizmi popuštaju. Čim prestaje međunarodni monitoring u obliku u kojem smo ga imali, dakle, vlast se na neki način osili. I u Hrvatskoj smo također svjedoci da se mnogi procesi koji su započeti u pristupnom procesu, u procesu pristupanja Uniji, kad smo htjeli Europskoj uniji dokazati da smo zrela demokracija, da se taj kotač sada vraća unatrag u nizu zakona, u nizu praksi. Nekako se podrazumijeva da članica Europske unije po sebi demokratska na slučaju i Mađarske i Poljske, a boga mi u nizu procesa i Hrvatske, vidimo da to baš nije tako. Sa GONG-om smo surađivali na raznim temama, od inicijative Srđ je naš, zakona o igralištima za golf, referenduma dakle, bili smo zajedno dio inicijative kad je provođen referendum o definiciji braka, dakle gdje smo vodili kontrakampanju baš iz prostorija GONG-a. Jedna od važnih inicijativa u kojoj smo zajedno bili uključeni je bio referendum, prikupljanje potpisa za referendum o autocestama. Ne damo naše autoceste, inicijativa u kojoj smo zajedno sa sindikatima prikupljali potpise protiv takozvane monetizacije autocesta. Pa onda imamo Građani glasaju protiv, gdje je GONG bio izrazito važna organizacija koja je ponudila jako mnogo resursa za tu kampanju. Pa smo imali platformu 112 koja je bila jako bitna i kako u predpristupnom procesu, ali i godinama nakon toga. I sad zadnjih godina i ono što je trenutno nama jako važno je GUD inicijativa koja se zalaže za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole. Jedna je od rijetkih udruga koja je funkcionirala kao hub za stvaranje različitih spin-off projekata koji su zapravo na kraju proizašli iz GONG-a. Taj njihov doprinos oko, na primjer, organizacije prosvjeda 2016. za podršku cjelovitoj kurikularnoj reformi je meni osobno bio nešto gdje sam vidio njihov veliki doprinos i gdje su pomogli zapravo da u tom periodu kad je došlo do promjene vlasti i do jednog, ajmo reći, konzervativnog udara, što na, ne znam, kulturu, što na civilno društvo, pa na kraju krajeva i obrazovanje, da je taj prosvjed bio nešto gdje smo uspjeli udahnuti, vidjeti da nismo sami, da tu ima puno aktera, pa i sami GONG i ljudi iz GONG-a, gdje smo onda uspjeli se nekako, mislim, ta cijela scena konsolidirati i krenuti nekako dalje. Zlatno vrijeme GONG-a, koje možda i čini mi se ponovno dolazi, su obilježili neki ljudi koji vjerujem da su bitno doprinijeli razvoju demokracije kod nas, poput Dragana Zelića ili Suzane Jašić, zapravo koji su od samih početaka bili uz GONG i mislim da je njihov doprinos toj organizaciji izuzetno velik. Nije ostao, da tako kažem, zakačen na taj analogni način kontrole demokracije, nego kako su se mijenjala vremena, kako su se pojavljivali novi izazovi,
i novi društveni fenomeni koji mogu utjecati na volju birača, a ne samo neposrednim, dakle, krađom izbora, da tako kažemo. Tako je GONG počeo pratiti i te procese, upozoravati na anomalije, davati preporuke kako da demokracija bude kvalitetnija i robustnija. Iznimno važna inicijativa oko izbornih jedinica i promjene izbornog zakona. Ako GONG povlači u tu inicijativu, okuplja sve one koji žele osvijestiti taj iznimno veliki problem o kojem ovisi i naredni parlamentarni izbori. I Pantovčak i Markov trg razumiju što radi GONG, a koliko ga uvažavaju, to je sasvim drugo pitanje. Činjenica je da je pozicija GONG-a u društvu danas znatno lakša nego 90-ih. Šta je GONG? To su ljudi čiji bivši predsjednici se udomljuju u SDP-u, pa onda traže posao okolo. To su ti ljudi. Mislim, čisto da opet budem bezobrazan, da vam kažem tko je ko. Užasno bitne stvari. Dakle, to su kruhoborci. Bore se za komad tuđe kruha cijelo vrijeme. Šta su prijavili? Mislim da je vlast prepoznala da je civilno društvo tu i da neće otići koliko god to neki željeli i da svi Soroševi plaćenici i ostali rade kvalitetne stvari koliko god se to nekima ne sviđalo. Meni se čini da danas veća opasnost GONG-u dolazi od klerikalnih i desno-radikalnih skupina koje ga demoniziraju, koje mu nastoje prišiti etiketu, stranački pristrane organizacije itd. Uz naravno šutljivu podršku vlasti. Tamo su zastupnici SDP-a postavljali ove teme koje sada kao slučajno baš reciklira GONG koji se uvijek isključivo i jedino angažira na politici SDP-a. To je lijeva nevladina organizacija koja radi jednu veliku sada kampanju. Posebno mi je drago da GONG upozorava na ovu zatvorenost Markovog trga. Zatvorenost Markovog trga toliko dugo traje da se već želi postići kao da je to normalno. GONG je tu koji upozorava, koji ne želi dopustiti da to postane normalno. GONG je vrlo jasan u vrijednostima koje zagovara i to je, recimo, po meni još jedan od njihovih pluseva, zapravo da vrlo jasno i gorljivo zagovaraju vrijednosti u koje vjeruju.